lan na mai ton be awang na ocean anulan chem ngorang ke moilan de happy mother's day Taitam nang sa tamana hem pha cha nya tau ke lok yang te wang talak ton be hem number 399 399 anua yoba number 400 400 la
hymn number 355. 355. Ep tau bun meng kama, teman jam saya yang alaka. Wang Weibo Sekonyu Ja Awa Taulak. Ya Yingyu Fayo Shanyai Toyuna Samai. Adoma Anyulan. Noman Kong Muda Awangna Mother's Day Yang Salam Taitam Nang. Taman Mulana Yopotanbu Ado Nyulan Nyih Taitam Kawang Moy Mandam Buchina Taman Mulan Ide Munyong Faha. Waksim faang bu Reverend Pastor Mawoyanga KBCM Krista Amailan Sengai Man Balan Ayi Yonglan Anyo Wunkem Oyonga Yoi Chingda Yi Okpa Tanyi KBCM Kumjingda Hadau Taitam Omlak China Bai Bulan Noman Kong Gumbuda Hadau Taitam Da Bai Buchina Mungmaya Bungau Taitam Nang Anyo Tanyi Bu Taitama Samai bu Taitam, ane tanyi bu Taitam ma kaong bu moy manya yanga yan oklak China teman mulan yopatan hasa awang na hadaw Taitam nang. Tawa tanyi chon dalak Taitam guneng. KBCM Nyih Taitam, Nyih 11 May 2025, Hipak 10:30 AM. Ngau mek humno nyu palak chingna Nyih kalak chingna li. Isaiah 49:15. Nyawele lakpa, Reverend It's Moba Pastor, Chongba, Jenau Yal Pang Wipi KBCM Y. 1. Achaw Lai Iyang Yoplak Pa Jenokto Tikon. 2. Topu Sai Hai Takpalan Chingna Yoplak Pastor. 3. Hem Cha Loklak Pumanok Choir. 4. Lokngau Jenau Tonlong Youth Executive.
5 Nyulan chingna yo puwelak pastor. 6 Kawang ngau ya pelak nyawelak lakpa 30 minutes. 7 Toijemba yo blak akung. Singlak ngaulana ye ngolak. Sa program tata program number 1 ngok bukia. Achaw lai iyang yo blak chingna pahaje nokto tikon dehi pakfanang. Kawang da yop ema tani fa ngobo text Isaiah afong tali matu aleng pan mapali mabu pan mawok ngoye e kaneng hapoi Zion kadalane e yungan pawa tuman venetok iye tuman pedeke tokai yungan pawa chan soko chawa yoi ha petolak hayanga yoi pupu ha da yakan laka inyuwa yoi ha pe mayanga ngoya boy tawa nang aupiu yepelak laihuya tawa nang aupiu pena yok tawa nang men yakfa mongme nyandeke kawangau kaya moilan moy manpa yop kaneng wang tang mengopu yungwan ba achaba ayen kawang tani nang achaba yang ayebu ni kepisem nang hayam lan tumanda nang atoba hipak yang ayen amai moy mana tamma nang khumjing da tuman pai na tambu nang min yi luwa nang da min yong bu ayong fanang tani nang achaw khumjing yamma yipai okpu nang jing alo ni lan tai to nang moy kalak hipak ma imanu nang khumjing da pai lak jinese ayen hai hipak amai nang fa tamsi achaw ba khawang tani kadong nyuwa nyulan da min yong fa bu ni me KBCM Kristanang pumenok katalan tumaneo anyulanda menyong falak jengne hayanga iman jengne nang te yoplak jengne to Taitam ayong teman pai ngonang to kai sa amawanga chongpa woyanga to Taitam namno chone Taiwan te wangtang achoba kawang nang ombu hayanga nang lamweibu ngokai anyena Ohi pa nang sausan pa nang ngau ya apa ilak jenis temengok nang sausan pa nang acunya I kaya nang atumanda nang ngau u yeng tempa hatau cayang yoi ayen ma toine meang leng yebu capong ya nang mabu moy man fai yan lang ne toba Taitam nang alam woi fa wang tang acoba kawang teni lenglak jenis ya apa ibu Taitam yang atuman ayen nang yakta fanafa nang mabumoy man yuwa yenya ba Jesu Krista men yupoy tolan se uba nang monga yo amen Taitam panba yup tambu chingna tikon ba apa dan munyong fanang sa program da mantai ba hemlok lak chingna hipak yubu jehenau chingbai ida hipak fanang Hello, check. Mulan dan namai. Awang na program mai ye phaya boy hipak yu buki aja hemlong lak jingna se hipak pha tamu jingna chairperson KBCM pastor ane pumai nokta mong mai bungau tau China tamnang ni ne se tania nyuyang ni khai ma tau sa tau lok khama atau nyoi da yong okpu nyulan atau nyoi me ngokpu nyulan ane kadong nyu me buyana dai bu nyulan khongkum bu taman jingne tau hema dedicate meng hunang song jing title la song jing meaninga dunia da kiman duk thagilibi kiman ki thagilibi ma laga morom opore ekubi naide laga akta je
Itu karena itu song tu amian jadi gimana aja shop te tiket kuri dia aja. Check. मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। दूर मुझको दूर, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। ओ मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।
ứng vương âm mây phải hem lộc tâm bu chừng na chạy nào chừng bay nàng đâm nhung phòng ngao chạy đâm nắng sa program number 2 ngô bu kia to bu sai lak hay tak palan chừng na yup lak vui lak passer sa passer hi pak panang sa do mana kawang de do bu ya pai bu hi pak ngoha noman ching na shin hingin wang dang ma yo ya noman ching na shin hingin wang dang ma yo ya amakan ma shek yichi ma mat iman yemang ok hayang amakan ma kupalana myang yo ong hayang yiku hang ching na amakan ma noman shin hingin ngo taukan ma noman mongchango ngonang ating lakpo fai ya pai bu tobu namno ya pai lakchina sausan balanda hebak yapna Hymn number 196. Mr. and Mrs. Manjun and family nok an yu yayang tobu pa ngonang an yu teman fei changlang tizit mabu takango bu asyum bu yopu mu umpa se tobu pa ngonang an happy Mother's Day si manwang mabu tobu ya pai ngonang kawanga naman pa ngilang kawang yalak pemuhiman sa nam nobu sausan balan pei tobu panafa kawang da yoblak jenis tongna
Amen. Kawang sipsi kaya. Tuman sangat susibu hebak aseme. Bong de yue yongan ba kawang lamwe painang. Hayang mabu mai bu cheng singbu ngonang. Hayang anyai na tinyibu khemching me. Aniu mai damlak yu wanda. Mai dambu sagi pabu ma chaya painang. Aniu kawang lam epu mabu sagi pabu ngaulan tumane noktan vet Taiwan de yisigama yup nok me yisima phone call me confirmation pabu hebak pima chainang hado kong kimbua kawang de menyong palak kawang de mikti siwa tamla hado hai ngonang mongsang bu tuman bu yana yetai takaden bu tuman bu panggalang ngok bu ki ngonang hayang tak adam tumana singbu tak adam Dr. Lan o yising okpu yaha tak ngonang mahi idak ngonang hayang Mendel jude wan pamat tak pu ngonang ini yo okpu mangoklak and we worry so much normal being as human being amyang amazing bu kada namyang gama tamanda worry namyang bu mongsang bu bainam. Okay, you are quite normal. Tahu jeng na abnormal namyang mo bahay tamano jamloy mong suila kungonang. So worry not. God is with you and God is with us. Matthew chapter 6 verse 25 ma. Tahu kay tawa nomanda inang. Noman ayen jing ne hang halak yichi gama noman hang yinglak yichi ma noman pem jing na hang inlak mong ta sang ha ying phai si yong bu hayang ani mo phai pem si yong bu yichi ya teman worry ma bu lam bu allow needs jing na payang even teman yang in the voluntarily we put ourselves in trouble physically mentally hayang anyay yahubu kadok nyume teman ngo yang dogi pongbu takaiden yoi yakalengbu takaiden ma ngo nang anu ka siyaha shonbu takaiden ngo nang hayang kawang dokpu ne nyekpu o ngo sun oklak ngo nang doge ma hado takaiden esay mongsang mong esay tanap kawang song de ya apaiha Matthew 11:28 says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Tanap tulu may damlak angan wong. Kawang mabu halak jisumen matau chan bungonang. Ayen may dambu yaklak chinese. Takaden bu fay tonya ngonang ki. Yoy soching mabu yonglak chinese atinglak bu fay yonglak chinese tongnang. Yoy soching mo yongdo. Yoy soching mo yongya. Takpu sa yichi hayang boy anyo wongpong anyu nang jingne hadawa wongpong. If you have a prayer request, kawang song da tanap tawa hadaw ya paila. Sa taibu nang ma hadaw agenda ngok ma. Kawang da ba agenda ya pailak jana nang uyong lak jana sitong nang. Just stand. Nang agenda nang mongcham ngobu kawang nginang. Hayang kawang numanda jana yelak. And many of you will experience healing for the first time this morning. And let it be you. Hadawa nang namyang natamdo. Jisu touch namyang yang payma. It's going to be totally different. And some of you will experience for the first time that you ever experienced miracles in your life. Believe it, receive it. Tuman cham sa fanaba yupuy bakya. Yoba. Hallelujah. Hallelujah. Ciao ba da ba yung wan ba kawang.
Ada ba nam ning sum hebak iya na mai ching na kawang nang da menyong bu fa nang. Haleluya wang dang kawang nang moi mana dam bu yen hayang atau ba yen me to mana ngo bu yuman bu maya phau cha bu ngai nang ngo bu yuman bu mong sang mong meng bu ya pai nang ching nyu nok so bu yuman bu mo bo cho bu ngai nang hayang anu ka si ya ha tuk bu ma bu hau nang hayang wangyang wangi amyang ya apai bu takalaka mong sang mong meng dam bu ngonang troubles worries ida you can bet man ngonang ayang bu wangdang kawang o wangdang kawang nang songda nang ni halan yong nang songda bainang awiana nang bubu toloma ya hu nang ge chilo matak pu ngoba nazari chisu krisama toloma idam do mai imato nya bulan do nazari chisu krisama wong alap adam do ayang anyo tak hetena mong sang mong myanga hibak lauling tak putak sickness, disease, hangyan ngoya ba? Major, minor, hadaw kong kebu. Nazari Chisu Christa man wangdang ka wang nangamaya dampa. Hayang prayer request. Hangi jing na worry na miyang busi. Hangi jing na mong sang busi. Hangi jing na mong tuloy may busi. O wangdang ka wang to nyay balan nang songda paigay sa nanganyagyanggi. Dana badaw sipsi songda nang kadalan paye nang dayopo na nangachana jiba. Ada melai nya na pabulan kada mabu to mengonang o wangdang kawang nanga manka yande hangi ba jingne se yopu ya hu ya bai nanga singnang nanga chana yibo ayong pado paiwang hayanga hongsa hayanga anyo mabu hangsene menyan pa ngoya bai hado sei wangdang kawang sagi ne myanga mencha ie hobu dokte o wangdang kawang nanga konggumu singnang aba aha ya chao kawang nanga hada melainya na baibu sedang me kawang nanga chan yido nanga chundo hayang imana yen mesamu yasa nyali lakba kanying mong hatuiling bu singa bai na damdo be healed in Jesus name hayang kawang nanga seda chan yibong ayong ya kai haleluya wangdang kawang oyenda wangdang kawang nanga maidam lakpargi nang menyong nang oyenda anyo yalakpa kawang nanga ayan chinbao dam nang da menyong bu fanang o wangdang kawang awienda yopuda anyo nanga chana yi kawang nang menyong nang hayanga anyo nyisa o anuling na tadam anyo nyisa to nyaye tuluy maibu takanan amyangda hatat anadadam wangdang kawang nang menyonga fanafa yopoy tolana sopa nang monga yew amen kawang moy manlak sutke Yungan pada mungway hem lok tamdo kadong yu asay sa hem cha loklak pumunok kwer iman day pakpanang.
hemlok tambu queer pumanok queer nomanda jimbu akung mong maya bungau Taitam nang sa number 4 ngo bukia long ngau chingna chenau otu ton long zut executive iri pakmanang Mulanda namai Krista mawang simpabu tanap Taitam wipa nyumba yang jim tabuakung awang na daw cinta kan debu anyulan tanap osin pengwanang numande new yang momanyi Islam Taitam nang hamnong new kanbu newa awangpa aching yakai noatam newa awangpa aching ngau ngayetam new awangpa aching ne sangbu ayan new kanbua yangjing faisilu katang faisitao hamnong new kanbua 항히에오 마담네 요옥락 항네 하다우간 부아 난 옥낭 아우베 마부 나바능오 뉴사하에 아사 몽자이 아몽장 바이완데 몽힘 성뉴네 맹 한국도 아맹땅마 스마이부 니부뉴 Nangawing alam niyo asay me Jongwan weibu amay na meng Hamnong niyo fay fan oklak kadong niyo ma hango yenang Mongjang dambu yenang Haboy jaki akim yenang pa kanbu niyo Nang yopua aching ri Anu mebu weye wang webu ayan wanglam kadong yude weye dam nanga wang webu hinghao ayong kawang ba mebu hanghi fayo nanga achingne lingyang bu simma yioklak kadong yuma yenang hapoy taunang chingne yopu yang yin kie kawang ba sisaw maangnang amen anyulande chilong sangsa angfa pusoy chenau tonlong munyong fanang sa number 5 nyulan chingna yop bu wilak pastor sa pastor di pakpanang KBCM jinde wangsempa kana angbu nyulan tanap noman tawa kimching yamme nyunyi pai bude anyai na pumanok so chingaye hayang pumanok mangobu hayemlan hayang payonglan tumane nyulan nomanda i shibu pai kan bume pon ya budau ngau China damnang yop pu cha ya la hayang atau ba yop some bumanok so chingaye nyulanda chinghabu hingau timyang wonang tau khema amai masut bua nyulan siong sengot nang bai anio atong mo adam nyuyong lan sut suno all the married women
hado mothers New Lan hado yui so ching ma yong lak ching se tong nang yui so ching ma yong do hayanga pumanok atimbu hingau taman phai so san balana nam noa tang simlana he dam glak hado ching ne hebak ebnang hingau to bulana suat kan suat pok lak akim ye ko ma anu yup na cham yong lak kai no man de hebak lo phalak kai ma hingau to pulmeang ka ma New Lan suat tan lak tina to edam na anu hingau mandau bo yi suat lak bong bong Hymn number 399. Thâu ya bi ô bồ nhị như a anh như a can bồ ngao y na sa nang tơ can bồ mê ang na tay a thâu na như y bồ nga âu ba thâu như tay thâu ya ba
Hymn number 400, 400. You can put them on praying on now over your person, Taitam, sailing down my my arm, none can put change in the you can put them on praying on Mali, Mali, a thing like you can put them on praying on now on them on young Hymn number 402. Mỗi hai man pu ham lòng như nhị tô man na yong na mai pu như nang a tô man mong mai sa sa nang yong na o a pa ka wang nang a tao nhị mỗi hai man si cần mỗi man pu như nang a yum tơ man yong na chào sa pu ham nong như nhị nang tại pu a yong vi ba sai ca ya yong nang thu man nhân na o pa ca wang nang tao nhị mỗi hai man si Atok higaw naman cần pu mỗi Hillary man Mohammed. pu nhang
li bu như như nàng cơn bờ ta bên ta tăng bềm sóng mơ ri yong yong cơn bờ hang sen yong bu ho ba ca wang tơ nhị mu ai mong gì như cơn bờ ya san san ang ngao yếm la na yi non nang. akan mehengo man pengok pun meang kama yutla na menyan dan ke udoi komo manda bulan nginang anio hengo utang da ong ngonang tau le i wando pabok la 5,000 hengo timbung ngonang. If that is not sufficient, we should be happy. Tau keman. Meang kama, amai kau tu tahu hingau ya lain ngai nang bu. Teneng bu Mother's Day gift. Ada yung bu special gift ngonang. Naman na tau bu tau hingho hai wan bu hai mai bu jing na ibu yichi. Hayang boy
Hado Mother's Day gift halak jingna tikon boda Shillong me meeting ya yang ge. Hayang ayong seriously ngau yang ge like parliament. Hayang akim kimna we decided to order from Lodiana factory. Tau kama namana tau bu hadawa achinga finishing touches yenang mengok kolakai unpack pai butu henan ngonang. Tau jingna nok mengok bu nahalan achinga Nyih cheng da chuan bun meang kama nam no kama yong mai galak se tamnang. Tak yang bu hai pai bu hengonang factory pai bu hai. Hayang boy tikon bot yong sangnyak siang yang pai bu tu jangonang mong mai se ya lak jingna hadawa tikon lan yichi hayang boy tobu church members lan hayim lan min me hayang tobu church members lan behalf man Yulanda honor na myang bu hadaw hingo chao se hadaw idam nangi man big pu yetobu adam ngop na myang gama yom nok yan yang pai me teman pai nam no bulan pai ho ya bu oklak se hadaw china dam nang kawang ngau cha iyang Nyulan jingna se yobu hibak yalak hayang hengo yuwang lakaya sa tikon lan acing among sangbu yulan acing among sangbu tulo may lak china daw china dam nang tisin chin bu hengo acing bright cha hi todo bu yang mong sang jang hayang boy kawang multiply na myang dam yang ge minyong pha mothers remain seated the rest will stand for the prayer for them. To bulan teman yong ha Nyulana sot ke numan jing nese yupue bak ya baning. Hamnung Nyulan, all the mothers, married lady, please be seated. Kawang ngaw hadaw ke inang hadaw iyang phayma. Nyulan jing nese moy man yu dame chinlo bu yu dame ayan me yu dame hayang kawang song da isi ya baya domana yo batam lak. Nyu cha konjong phay ya chu ep nang hayang ya yeme ya yang sipsi phay nyaw lay bungonang ya hi bak fe manan yang ai ba yoy noksa wongpong lan chingne nam no nang hayang chok wolak ha yingbu ya ya hayim lana iman mong ha bu honang hayang yoy natan bawa penyu de menyong panang iya inang sekolan ma bu nyuyong amai ne ngonang hapoy nanga iman sefai semai bu bayang na nai buel lo lam nang hayang nauya mai bu ma tainang hapoy sokocha awe yongwan pada yi lo nang yada menyong falak a wang nang yada menyong falak a wang nang tumana cham se yup bak ya Nyulan jing ne. Haleluya. Ciao ba da ba yongwan ba kawang. Hado hibak amai, ayan amai. Kawang nang amoy man namyong fabo. Ada ba yongwan ba kawang nang Taitam ayong me. Nyu chane to ba kadong nyu da paina dambu. Hamnong Nyulan ayan jina kawang nang menyong buayo. Hang sina married woman ngoya bay. Hado kebi shem mong mobo iman sayde. Owang dang kawang ayan chinlo bu fado. Hayang iman ayan ma mongchang ma tulo mai bu fado. Hayang anio yalak pa iman de kawang nang kanbu yalak pa ngosi. Kadong yu takaden sangsi duidai ma iman pongne tadam. Iman sinyaw yang lia ang tadam. Iman tonya ya ang tadam. Iman anio wong yinang ba ngone tadam. Kawang nang yaha acha angan wong mayang nang mohimana mayang nang mabu ayen chinlo bu tangme iman tulu mai me kebi shem Nyulan members amaine ngolak chingne ayang wang dang kawang iman ngobu nyungo wanglam iman anang kaya hayimlan hayang payonglan tumande yaha mayilak ba wang dang da wei bailak chingne denap tamu umbu Nyulan
apa ya acau kawang men me moi man tam yo poi ayang atana bhatau mo o me yo okpu takatana hospital me yisigma nok me ngobulan awien ngonangge uba kawang nyulan seide kawang nanga ayen chenlo bu moi mana dampa hayang imana lingbu dui so me imana pau dikpu me cha chona dampa wanga ngoine dampa okasanga damsi hayang tulumai mongmai kadong nyu pa yo okpu tauba mongmai hayang monghum pa damsi nyulanda wangdang kawang nang men ma isie pumai no ko pone ya boy ngai wang bu hadau ki bu Mother's Day yelak ma moelan ayen maya haune dampa o se wangdang kawang nang yak ta fana fa yup nangge tolana soba nang mongai yo amen shot kai kawang moi mala sa next Taitam the mandai ba hem lok lak china hi pak yu bung nang tau khai ma try you china sweetest gift iman hi pak fanang
She's gone to heaven from heartaches free. Then bars around you will never change her. It was her baby, and there will be. She did not bring to him pearl of pardon. She bore no silver, no palm, no sky to see. It was a halo sent down from heaven's side, the sweetest gift, a mother's smile. It was a halo sent down from heaven's side, the sweetest gift, a mother's smile. Thank you. Programa yanang ya boy pengung amai fai anyulan mong mai dai ma hamlok tambu china mong mai ya bungau chadam nang ibaka angjang dai debu hyang boy sa kawangau chalang onang tau khai ma kong kumbu tai da bu fai ngogayo sa tangau chadam nang sa kawangau ya pailak kon nyewilalek pas speaker sa ide ipak panang. Teman Fai Wang Shem Pabu, China L. Pangwing, Vice President, Tangshim Ministry, Tenapu Mother's Day Taitam Chongpa, Hayanga, Hadoma, Teman Fai Wang Shem Pabu, Nyuma Pangnon, MP, Hayanga Aniu Teman Fai Mr. and Mrs. Winyay, Deputy Commissioner Mon. Hayanga leaders Long Mailan, former President Hayanga Pumanok, Hayam Nauyam Lan, Anyayne, Kana Anu Asia, Taibu, Mothers, New Land. Nomanda Wangsem Honang, Hayang anyayna New Lande, Yelakpa, Palan Doman Mabu, Hayam Lan Mabu, Pumanok Mabu, Happy Mother's Day greetings. Hado Yelakpa China Damnang. Achingha, Sing Bulan, Sing Okla Hayang Boy, Sing Bulan, the Tam Mobo State Bujing there. Deputy Commissioner Allah Baibu, the Mangi Bulana in October, you become a woman of Sochingangi Digi, Hayam Boy Yungi Bulan Ola Kaime, the man by Enoch. Nyong hayang at DC imni jama hagay shotching miyong tamunang. I would like to request our new Deputy Commissioner, Mr. and Mrs. Winyay, and Madam to kindly stand. Tamana imni baybo mon district DC na baybo pon yakpako kuyahayo. Welcome to KBCM, and this will be your church. And this is your church, of course. Thank you. Be seated. In a similar way, if there's any guests, visitors among us, you are welcome to this very auspicious day, Mother's Day celebration. Tanyibu topic, Hamnong Nyu, a mother, Paulak Chingna Nyih, Kanlak Chingna Li. Paulak Chingna Nyikpu Hayanga Anio Kanlak Chingna Lebu. Called to nurture, chosen to love. That's mother. Hado Cheng Ngawlak Ngonang. Hayanga Hado takes Isaiah chapter 49 verse 15. Mabungonang 15, 16 of course. Taujina Hado Isaiah chapter 49 the cham lai ha. Tanap
Sausan ba kaya ibu me om yang ngonang jengok lak na chia abyo naman ma Bible ab yang lai ngok lak chine se China damnang. Isaiah chapter 49 verse 15-16 me ngok bu ngau ma ya fan yang tenyi bu topik teman ham nong nyu pau dik lak chingne Nyih kan lak chingne li hadang ngonang. Au benomana same chapter verse 8 la yabe yongwan ba wa yui kada lande inang au benang yanlak chingne hipak pelakai tawa nang de mongha bu haulak hayang chamlak chingne nang engwan bu de chanlak tawa nang yomlak hayang tika anglak hayang nang kaya kada lili fai chengi jipu linglak tawa nang saa hang ne u yemyang ba wenna angbu nang ching ka mek ma Nyih se ngone tamlak heki yongwan ba ka wanga Israel de mong yong ngau promise chanbu pa ishibu pa the Israel the so called Zion tana budex me verse 14 me hapoi Zion ka dalani yongwan ba we tuman wenado the Lord has forsaken us iye tuman pedige forgotten tawke yongwan ba chan. Then God responded sako chawa yuha pe dok lak hayang yui bu bu hade yikan laka hado tong bungona sako cha yuha pe dok lak hayang yui bu bu hade yikan laka inyu yuha pe mayang ngoya boy tawanang aubo yebelak. It is impossible that the mother forgets her own child and cannot imagine mother not giving her love to her children or to child. And yet, even if she forgets, I, your living God, will not forget. I will not abandon you. Hadawyang. The context is that Israel land, due to their own disobedience, Babylon angjing me exile mongok buyang. Babylon angjing me raya van me hada under captivity mongok buyang. Hayang iman physically, mentally, mabu masanga bong bo hoyang buyang. Years after years, yong soji yang buyang. Tau jing na say imana yo onga mong suye mong meange hayanga mong hemma daye imana ating laksibu kawang o imana cham menya ja hangne kawang bai iman yang nyidi iman tuk tei busing imana pen busing imana pau busing hayanga hadau jing na say hadau consequences captivity Babylon angjing mongok bua tau yang sebu imano abong dau hayanga Nyih sa anyo Israel dawai dawa ang chingna Jerusalem me ngo uyilaka mangau hayanga yo oklak hayanga saji tumana kawang o vendebu bimai debu saji halan si wanda kawang kan bua Israel da hangi metaphor illustration parable ngawi ang Israel katalanda ihano. God wanted to illustrate, use mother to represent God's own heart. Hado yang hado teksa. Hangga new jahat pedok lang ngonang ka. New jaham nong new iha de yikan bungo nang ka. Yang olakte, it is impossible. Ayang amay huya, kaadaan na miyang bujing na.
Bê mấy bu nhu lan cha y ngôi à bioi. Đâu à, cao wang ya, đâu à mình y bê mấy lắc, nhu nói y bê ốc lắc te. Hà đâu yang gì? Đâu chừng nè hà đâu kí bu, cao wang à example nè, y kan bu, y mong chang, hậu lắc chừng nè, hà yếm y chi, nata y chi, bayong y chi, hay yang bui, soko mà lép yang à, mother, ham nong nhu mà, lép yang à chôn bu. Hà đâu à, hang xin yong bu tuổi. Đâu chừng nè, tâm an nè, sinh nhật lắc à, call to nurture, a divine mandate yang sa sinh hạ. Ham nong nhu, mother, bau lắc chừng nè nhắc bu. Hayam lande, bau lắc chừng nè nhắc bu. Hayang à hà đâu à, cao wang à nàng đe, a chào bà mà, nhắc bu ngon nang. Eve, o nhu cha. Genesis chapter 3 verse 20 man. Hayang a living being ayan yan mok sebe pau dika care na myang bu awang nyua Eve hado hamnong nyu Eve hado nginang. Tau ki mu Hana Samuel de pau dik bu phai yup kem bu ma pau dika chongoya na dambu hado Hana hamnong nyu cha taman nginang. Tau ki mu Mary, Jisu inyu, Jisu da ating lakpo monghembu, angbu hadaw nyu, teman ngenang. Tauki mu Jokobed, Exodus chapter 20, Exodus chapter 2, verse 1 to 10 me, cared, called to care, chosen to love. Paulak chừng nè, nyekpu. Kan lak chừng nè lebu si bu kia hado Jokobed mà hado nhung ngọc wang lam ngọc bung nginang mosa inyu yang hado à hay yang na halan không kim bu tuy lak chừng nè ngau kiang ang ba pawan da inyu riksha yang hado nau ye tuy mosa tuy yuwin hay yang wang beng lem nan ching ang hado nào hang cái chậu ốc này nọ, sắp vào kèm dùng ngay là khơi, hay hang boy, she did not give up. Ating lak bu cha, mong hem bu cha phải, yang chừng mà, phong ở đây, mũ đồ mong mà, no, nằm nói yang này, tầm anh hado kia, chạy nằm basket mà, hay hang hado anh yêu, ayen nemu miang à. Hayang ada ayan na ha paulak ching na nurse. Nyuyong yam wanda ano chokopet mu ano chamdaw. Hayang inyu ating ba mu ano faro angnok ma ano nurse chana. Hayang hadaw mosa na ha pau. And that mosa na ha became the deliverer of the Israel. People of Israel. Nyuja apau dikpu. Tui window si bu ma tui winbu. Ili aboy yali aboy lilak sa kong kimbu riksa yang pau diga ang yang aneu ading lak bu bai aneu namno yang jing ma pong dai bu hayang boy aneu kawang mu tuiling bu ya yop bu gi ading lak bu gi aneu hadau pau lak noi aneu mu tui sawa tau yang pa yang pau dik yang hadau naha Israelan wiba amai mosana myang bu ngonang. And we have many pastors, prophets, politicians, engineers, doctors. Nhiều lan yak mà bu, nhiều lan kan bu phai, nhiều lan bầu tik bu phai, taking all the troubles, risks, không kim bu, hado kiyang external, internal challenges, không kim bu. We salute you, mothers, on this special day. Pumainok ching na nomanan, hamnong nyulan nomana yo ongpu, bong pong. Hayang hayam lan ching na se, bong pong. Hayang kadok nyu mayanang ya ba, oyen nyulan len dai degi. We honor them. Iman de isi bu.
iman de wang sem ayong panangi hingau yom hingau ata teman de kawang apa bu yoma nyulan ungo yang buyang sa ting lang na au be teman Susanna Wesley Bungau te laya be hadau New York cha anaha panmatu 19 children bu buyang and 2 of them iman 19 yomubu John and Giles Wesley and the theological students know so much about John Wesley England me revival ayong ya Bible yo bu holiness achao jingne se ya do so jingne sangyak monggo bu hado John Wesley inu ije inaulan iman panmadu ngo yang boyang hayanga hado panmadu tebu inu minna Susanna Wesley despite hardship she homeschooled all her 19 children and spent one-on-one time with each child weekly. Is it possible? How many children do you have? 1, 2, 5? Or how many? Hangsin ngo nangi. Hadaw New York mahayam pan madu ngo beja. Hayang pan madu ngo bu New York. Hat pa lepie pan madu de. Sija hat isai be. Iya ngau beja. Lo maswat de. Hibak wene nyau le ngau friendship tamme. Pan madu yang nan jenang siji. Pan yang au de je pau bu yang siji. Hayam nganam yang bu jing ne je pau yidik ok siji. Pan madu hayang bo hado New York mai ibu hai ibai. Hatcha nuhoi. Iya pan madu yomu bu cha de lom yingau ba lena yetam. And we salute such mother among us. Hiki bu nyulan, nyumay nyu, hamnong nyu, silak wang nang, menyong ngambay palak wang nang. Haka pau bu jing na, haka kan bu jing na. Doctors, engineers, businessmen and women, lecturers, teachers, missionaries, politicians, the mabu ngay tambu ngonang se. Ating lang nang. Hayang hadaw mother New York cha spiritual influence. Tui nanya biyoy. Kawang ngau menyaw lay. School da hayam lan school amay da son yok yang buyang. Pan mentu bu numyang au hi taman yavan mo yok lak hangay si. Lai nyaw lak sing na tani ngani bu. Lai ban da son lak yung expensive mo buhay. Hayang boy ya homeschooling pa beja. Homeschooling. Nok me. Hangga yi ibu nok me. Teacher na miyang anyaw lay school. Homeschooling except miyang nang buhay. Alaw context ma. Hadaw ki inyaw lay tamyang nahalan yan buyo me. John Wesley. Yasanyali theologian ada. Hadaw o chana yan nisu buyang. Hayang inyu chiyang ibe. And I believe we have many mothers like John Wesley's mother in Kebishim. Kebishim hegi bunyulan ngo nang se tawa ting lang nang. Lepujama, for instance, just an example. Let's call a lady Limay, Konyak lady, a mother. Hayang ya husband na nahani pu tau yang payonga lima bune taiha. Hayang hado New York young with 2 children. Payong ba manbu bude now si hibak ma now I pu tau yang li day.
hayang hadau limai ka ham manwai bu farmer or goes to field to work hayang ni chai se to nya ye tuiling huyak lai pha han hayang ki ong yang hadau yo hayang hadau yo le yang hayam ni sakocha natani da pau to nya ya bioi yong to nya ong yang anh yêu hadau hayam ni bai hibak wen lak ta yakai hayam ni bai mu anh yêu hibak wen anh yêu yong to nya ye mingoi song ya bioi anh yêu bible app yang time to time ka wang ngau hadau hayam ni de nyau they grew up hadau na hani chong hayang now one is a professor university में professor cha na myang dagi hayang the other became the missionary and another person cha missionary na myang hayang hadau na hani cha professor hayang cha missionary ni and when the interview to mana interview na myang wanda let us imagine that these two professor and the missionary responding to us my mother was a bible my mother was a bible to me jing ne hayang a jing ne our mother was a bible bible na ngok ko jaya bible ne na halana bible yi hayang bo new mo bu inang na halana bible jing yi sing no ok hayang bo new bible ka wang ngau sing bu jing ne hado ka wang ngau i ngok bu jing ne hayam ni tini missionary hayang a professor ni anyua to me jing na bible ngok ko ja and I believe many mothers are like that yulan ha ngok nang bu ma hayang ha ngok nak sa ating lang na just don't leave it to Sunday school teachers hayang not only to your pastors in fact I don't have children here na halan do ma chao yinang iman pai ngau lok ching na they are with you all the time hekibu nyulan ngok lak hayang mong mai tainang kawang nyai mohiman lak scientifically neuroscience ibuang first 1000 days safe brain development of a child 1000 days means maybe 2 years and 7 months, something like that. Hadau mong mubu brain development process. Hadau jiang ibnang. Hadau wanda. Hadau kata hangsin singaman lak, hangin na miyang lak, hanggang ngok lak. Hadau atau wanda shape na miyang adambu. Hadau wanda yaw adambu, hau adambu, adambu, ling adambu. Sibu yang teman brain, teman chiloa. Wang biang lim man ngoi bu payang. Yang tau bang tau ba teman na bu nyulanda. No. Bu nyu bu balanda. Ibu de. Sip to, right? Hagongono. Hayang hadau naha jing brain development na meng lak quality hadau nau pai au hi hibak sawin hadau dang ngo boyang. I just want to say that period is also very important. New cha pa cha tamana singlak hibak tau nginang. A new attachment theory, according to attachment theory, secured bonding with mother builds resilience and empathy. Taman ayan ma hadu resilience weak na miyang bujane.
we got defeated many times. Hayang bo hado resilience. Lebu jama nyai tim de punch le myang kama it punch back. That's a resilience. Circumstances, situation cha lan si yok chang bu bai bu da halan sin na nga sungu yi nang tu yi ta bo hado resilience. Not reaction. Not taking revenge. Hayang bo you are strong enough to keep the equal strength back to whatever challenge that comes in. Hagibu wong, hagibu material, hagibu qualities. Hadawa bonding with mother. And you by young close ngobu hayim chama hadaw qualities ma ngobu shibya. Maybe some of our children might have lacked this area. Let us not just right away blame them. Chajama na halanda, hey, hegi buka da si inok. Hayang boy chajama, new balando mana, hangi kilak no ngonang. Tau jing ne, hadaw kibu. New lan me, ngok bu hayim lana hangsin so may busi. New lan no man bay chong bu hayim lana most fortunate. They have this resilience. And you can bu. Yaha iman monang. Ya yang bu. Hadaw kada ma ya yang anangu kada. Hadaw kada ma sipsi ya yang hangu yanangu. No. We train that only from mother. We got influenced by mother. We got that feeling through mother. Hadawa new mubu bay bude. Hadawa new mubu bay sa bude. Hadaw sipsi laka, yayang laka. Tau jing ne, tanya hadaw ma new lan hang sing ngoya be. Numan na toy may lingbu, hayang numan bay chongbu hayam lan, sau may bu chiang hay ibuay. Iman na wong tau bu chiang hay ibuay. Iman da may bu chiang hay ibuay. Hayang naman mangok bu hinghaw chiang hay inangi. Secondly, chosen to love. Kanlak ching na libu. Paudik lak sa jing na yiche hayang boy kanlak ching na libu. When we say paudik pu, we think of fitting food, right? Nik chanyang aphalak, wan chak atamlak, yisigama hangay haying namno tamlak, hadogi tamana taina. But sometimes that can be done without love. You can still be a mother without genuine love. Just in caring level. And yet, no love. Hayang boy, tanap topic ma. Actually, you are chosen to love as well. Not only care. To care is a divine call. In the similar way, to love your children is a chosen profession for you. Chosen. You are chosen to love. When we say you are chosen, oh, I acknowledge that. Nangali yang bu, kawang sau san lak jing ne, hama sa tawa ading lak yong bu. No, tau jali kawang nang li bu ja, kawang nang li ya bu ja, hangi dui sau jing ne, hadau dui sau jing ne. Nyong lan kan lak jing ne au li bu si ka wang ham nong nyu kan lak jing ne li au ye ka wang hayang ka wang li bu ne yang ka ba hadawa hang sin ya li la hadong onang tau jene ka wang no man li yang gi hayang hadaw kan bu no man me ngonang au betamane joy chemical hado scientific term tau may yang science asing I wish MSc nyaw yang pai theology nyaw ni tai si bang bai yong mai asu Bible lumong da song se a new well balanced teaching pa asu ano mathematics mo yong mai gama illustration lam bu hado formula lam bu yang church members landa mong do ong tam asu
hayang boy right away metric pass ang boy mdenga Bible goals te hitayang gi hayang boy time to time tamana lai e wanda tobu hadoma dopamine joy chemical released when a mother sees her child brings delight and motivation over inyu na hangi ya ba inyu that only mong mai bu hado pa nang mo not burdensome. That is a gift you have. That comes from you, mother. Scientifically. Hayanga tauki mu oxytocin, oxytocin, bonding hormone, released during childbirth, breastfeeding, hugging, deepens through and closeness. Hangiba natan lana, payong lana, feel na jimyang ok, fay ok, mother can do, mother could do, because of all this reason. Nyulan mangok bo hingaw. Kawang a chosen leyang bujing ne. Because you are chosen to love. As a divine calling. And then prolactin, mothering hormone, increases milk production and care sensitivity. A mother's brain literally rewires after childbirth, enhancing empathy and vigilance. Payong lan, temana tisin Taitabu yenang. Hayang bo nyuyong lan me, hado iman me, nyu chana, hamnong nyu chana meyang bo hormone, hado system release na meyang bo, hado scientifically tau ngok bu kaya. Hayem de breastfeed na meyang oklak tam ying oklak, hado capacity, hado ngai buyang, hado ngok buyang. Because you are chosen to love and care. Hayang hado anumanda childbirth habut now by wanda hado painang. Hayang nahalan by hak namyang wanda hado ma painang. Yo onga anyana nahalan da pautik lak jingna se. Payong lan mayang yedai do wanda you become very sensitive to child's care. Nahalan da pautik lak jingna. Hado hingho hado keep naman mangok bu hado inang. Tau jingna naman nyulana anyayna naman mangok bu hado sido hayang teman o sia tainanggi. Hayang boy hibak jam hadom iman ba si ngok no kuhimama nyuyong cha nahani tasbin de tui winyanggi. Police kuhimama police lana pho paibu. Tanama hado pho bu cheng tai do nang. Mother killed 2 children. On mother, you knew hado tui winbu police hado pho bu. Hibak chama ngayangi. Hayanga stepmother nyuma nyua awang ba aha small child. You nying de chaw sa manok pu. Shot de linge chem jai si shok pu tau kan mamu let ket pu. Naha de. Ye pau ye dik pa men me I ha na tampe jo. Hado pu ngawa teman Konyak area yomu pu cha sangnya ka di boy. Nyuma nyua stepmother. Temana nyuma sing mama yang negative bu yete. Second mother lebu jama hado gi utai nanggi. Wong pong na myang bu jing ne. Hado gi bu nyisu ba nyu emailan ma ngo nang. Hayang boy atama hako ngo do bu ma Konyak nyulan. You ha na yi chi bu kai se mi ha de chi ya byoy. Heki nu saka na halande konlak a. Hangki bu nyu na myang bai hado tai bai nang. Ko hima mu nyu yong song ning yang na ha hayang inyu ni tu yang ge hado Konyak nok me Konyak nyu yong Konyak anyulan nang song ning yang Konyak nyu yong cha hayem cha toi
heki bu cheng mi mengai bu yi teman ma ngai yang ki heki bu encourage ne myang bu yi chi jayo nyong landa heka ngolak ching na wangsam ho bu e si bu chang e bu yi chi nyulan evil minded ka si tok pu lam ma tayang hadau ki adam yai nang bai hayang ka wang o tau ching ne nang bai nyulan na mai nang ja yo ong nyulan na yui pu ha pe lang ngonang ka men be ja not possible hayang boy amai huya pe cham ngai sa bu nyong cha i ki heke cham ngai ab yoi tau ka wang ba au bium even lak Israel namana hado yang so that is the spiritual message for all of us nyulan sa jing ni ji God ka wang teman de restore me ang lak teman yan dam lak teman de ia hado ki sangyak monggo ka wang de nang hayang ka wang kan bu hado love metaphor hangai me illustrate le jim yang bu jing ne se tani ombu hamnong nyu naman ma le pangonang tay kama tanap teman re habu topik me hamnong nyu paulak ching na nyek kan lak ching na li ka wang au chai bo se de muhiman topic mangok bukie kau ngau chamnoi moi ya pai bu tani bu speaker para menyong fanang ani yu lak ba to bu sai lak hai tak palan jing na yopu ani new lan jing na yop tambu jing na tani bu speaker rowin pada mungmaya bungau chadam nang ani part ma ifaya boy hipak yu lokpu akungni nomanda mungmaya nang ani part hiu ye fel ba tani bu program sambai ba success na malak chingna kongkum bo ya bu jina mungmai bungau chadam nang tia sa tuiso hem chaluk lak 399 epso buna memang teman melancam sayong Oh
tôi cho mà không giúp nhà lặng một năng tàu sâu mà prayer points cha Nyih atau i keneng awang ma prayer points ma teman mulan na yok patan bu atau Taitam samai bu sodam bu chingna kawang pada menyong fa atau awang ba points ma kawang pada menyong fa yupa Nyih subu ba point ma exchange prayer ki ya ha anyulan tani atau kumjing au yin au shin payung wa bai yoi na tan balan ching na yup kai yoi ha lan ching na yup kai anyo atau ma apalan chelan au yin au shin payung wa bai anyulan ching na anyo ya lak ba yup ha sa de chadam nang anyo lim subu ba points ma 2026 atau Mother's Day wang Mother's Day Nyih atau Taitam semai buma om olak Cina kawang da nanga pau ang fau sa atau prayer points lim ya yang teman bulan jam siapa wang thang ngobu chawen kawang nang da menyong fa nang ki nang da yopa than du kia atau ki hipak amai nang mohiman tam yang ki wang thang fa nang da menyong fa kada ma bu sangan cheji takhedin bu ma hang ye bu tu myang ma ma nang hayang bu nang samai bang pawang da atau kebi shem yuran Nyih Taitam nang samai bu sodam nang menyong fa nang ki chang kawa Nyih nang ye bu chen chana da nang fa wang thang ba nang samai Nyih ma hadaw ma anyulan au na shin pai mo nang ki wang thang ba nang ma nang shin lo sa sa nang Nyih Taitam pai mo nang ba nang Mother's Day pai mo ma samai bu chai lai ba yo ma nang sa sepsi phangba nang ya yang phangba nama po tu phangba nang ya pai phangba kalau sama-sama ne wang thang ba 2026 wang piang Mother's Day hadaw Taitam mo samai bu no chen thang ba Nyih hadaw ma ta pai din bu sangan jeng shi bu ma pai wang ta anyulan Taitam wang thang ba nang samai thank you for your time Nyih ma hangi ba ngau ngau ba hangi ba ngau che ba hadaw chatang chana yang ba wang thang wo bu pa Nyih ngau ngau wa leng ba pa na nang dang da fa wang thang wo bu pa nang samai bu ma hadaw wang thang wo bu pa nang hadaw Taitam samai bu ma nang sodam nang menyong fa nang ki nang da yop yang akong wang ke wang thang wo bu pa nang hadaw Taitam samai bu sodam nang menyong fa nang ki anyo yalak pa anyulan ching na yopoi nang chinda chinlo sangsa bu fai iman ayan nang angsi anyo wang thang wo ba 2026 wong peng Mother's Day Taitam mo hadaw kia samai bu ya olak china wang thang wo bu pa nang pau fau sa nang Jesu Krista mun ba yan da ba yop nang ke tolon sa na kaong nang mungai amen Oh, Pater,